baduhaye amakuru baratubwira ngo ikigo cya Kamina cyafashwe ngo gifatwa n'umugabo bita Kifwa. Uyu Kifwa ntituzi ngo ni muntu ki, ntituzi ngo abenshi ntibazi ngo yarashinzwe iki, ntibazi ngo yajwaga yiherore. Kugeza uyu munsi ni wowe muntu wenyine ahangaha dufite uri buduha amakuru turi bwizere tukagenderaho. Ni nayo mpamvu tugiye kuguha priorite yo gufata ijambo. Murakoze. Murakoze cyane. Ikigo cya Kamina ni ikigo kinini cyane kiba muri province ya Holomami, ni muri Katanga ya kera batari bayicamwe ibice. Hari ibirometero 600 kuhava kugira ngo ugere mu mujyi wa Lubumbashi. Ni ahantu hagerwa n'inzira eshatu. Hari inzira ya train yaraye iva Lubumbashi ica hafi ya Zamanono ikagera Kamina. Ushobora kuhagera tena uturutse Kinshasa n'ahandi hantu. Hari ikibuga cy'indege kinini cyane gifite piste 11, ariko akaba ari ikibuga cya gisirikari kera ku gihe cya Mobutu bahitaga ngo ni kuri 21e base aérienne, ariko ubu ngubu ni bahita base ya Kamina. Ifite ibigo bibiri cyane. Twebwe mu bwiharike tuhafite amateka mabi kuko hari abana bacu bahiciwe basaga 200, kugira ngo twigeze tubivugaho ubushize. Ni muri icyo kigo naho ngaho. Alors Kifwa ni muntu ki? Kifwa ni mubyara wa Kabila, perezida wa Tshisekedi yasimbuye. Yinjiye muri AFDL, ngiye mubona namubonye bwa mbere Kisangani. Icyo gihe niyo watekeraga Kabila muzehe. Alors AFDL igeze Kinshasa, ari mu bantu ba mbere binjiye mu ngabo, ariko bitewe n'ibintu by'ikiryango entre guillemets, kuko ari mubyara wa Kabila. Donc ni umwishwa wa Kabila muzehe, akaba ari mubyara wa Kabila JKK. Alors poste ya mbere yabaye muri Republican Guards. Abanyarwanda bamaze kugenda, icyo gihe Republican yayoborwaga na Francis Gakwerere, Etat Major General iyoborwa na Fande James. Abanyarwanda batashye, ise witwa Kifwa nawe witwa Kifwa ni wabaye chef d'Etat Major wa mbere w'ingabo za Congo. Ubwo uyu Jean Claude ahitaba patron wa Republican Guard, ni wasimbuye Afande Francis Gakwerere. Alors muri Kabila maze gupfa muzehe muri 2001, Joseph agiye ku butegetsi, nibwo yaje kumusimbuza undi mu general wo mu Katange, we amujyana kuba komanda wa region Kisangani. Yarahatinze cyane, yahabaye igihe kirekire. Jean Claude Kifwa aba komanda wa region Kisangani. Avuyeyo aza kuba komanda wa ntuza wa deuxième zone de défense. Deuxième zone de défense ni ingabo ziba muri Kasai na Katanga, niho haba ari deuxième zone de défense. Ko première zone de défense niyo ifata Congo Central, Bandundu na Equateur yose. Deuxième zone de défense igafata Kasai Central, Kasai Oriental na Sankuru, igafata Holomami, Haut-Katanga, na Lualaba na Tanganyika. Ubu ngubu yasimbuweyo na General Masunzu, akaba ari uyobora iyo ntuzi yo deuxième zone de défense. We noneho yakuweyo na Tshisekedi bamujyana kuba hariya nyine ari Kamina. Yabisa nkaho ni kumudemotinga kubera imvururu zazi hagati y'abakatange n'abakasayi. Alors kuba ari hariya hari amazi iminsi anuganurwa ke we na Tango Fort na General Mundose na General Falesi Kabo bukuri ingabo zirwanira ku butaka. Ka Felix abiyumvamo ko bagifite ijambo kwa Kabila, ku buryo hari ikibazo kihabaye cya kudeta ko ari abo basirikari baba general bane bashobora kuba bagikora. Alors kuva mercredi ishize kuri residence ko Tango Fort afite residence nyinshi muri Kinshasa, abahazi abahari ahitwa Kitambo hafi ya Centre Nganda, aho bayita kuri rompwe ya ntuza
ujya kuri 80 jours. Afite indi residence iba yitwa Mitendi yitwa Zamba Telecom. Alors iyo residence ya Zamba Telecom hashize ibyumweru bibiri Felix yaradeployinzeyo abasirikare ba JR n'amashare bushare butoya baherutse kugura muri ya gahunda yabo ngo yo gutera ibihugu by'abaturanyi. Alors two dushare baradeployinze kuva ahitwa Entre Mama Koko ukagenda Mitendi ukagaruka ahitwa Zamba Telecom. Iyo nzira yose hari amazi iminsi y'amashara agera nko kuri 5 n'abagarde républicaine barinze izo nzira no muri cadre yo gushyira chine ya ulinzi tango fort. Alors ejo bundi mercredi niho habaye inkuru yo kuvuga ko Tango nawe yo Tango ni Jean Claude Kifa niyo Kolsainier bamwita Tango habaye amakuru yo kuvuga ko nawe agomba gushirwa chine ya ulinzi. Mezo militaire mutumizaho ku Kinshasa. Alors ejo bundi niho yagombye kuba yarageze Kinshasa. Amakuru yatugezeho arabyanga, amaze kubyanga bashaka kugira ngo boreze indege ku kingufu ije kumufata. Ahitabwira abantu ba tour de contrôle ba gisirikare ko bayibwira ko itagomba kuhagwa kuko adakeneye kujya Kinshasa. Do ayo makuru nayukuri. Alors muri cadre rero bibazo byo gukemura ibibazo by'ubutegetsi habaye coup d'état électorale byaba bifashije iki ku bantu bashaka kugira ngo babikemure. Kira kibuga cya Kito nani cya Kamina nababwiye ko gifite piste 12 hariya niho mu butu abanyamerika bakoresheje gatoya yuze piste 12 nahanga niki bidusobanurire. Piste 12 nuba ngo indege 6 zishobora kuhamanuka n'6 zizamuka nta nimwe ihura n'indi. Voilà, proceeding noneho. Donc hashobora kuba atterrissage y'indege 6 umwanya umwe. Okay. Yes. Indege 6 ebyiri zikava iburyo, ebyiri zikavagwa ziturutse ibumoso, n'ebyiri zikagwa ziturutse muri nord, zose zikaterisa même heure hatabanje kugira ngo tour de contrôle ihereze indege imwe imanuke indi manuke. Noneho n'izindi 6 nazo zizamuka zikazamukira rimwe zidaciye kuri meme piste ziciye kuri piste zitandukanye. Ni ikibuga kinini cyane abanyamerika bagikoresheje muri 91 igihe haba intambara yo muri golfe. Ku bantu bahageze haracyari n'ibisigarizwa by'indege zateraga Saddam Hussein cyagiye hari intambara y'abanyamerika na Saddam Hussein. Abanyamerika muri cadre ya ntuza ya ntambara ya guerre froide abanyamerika bakoresheje kira kibuga kugira ngo batere bahashire materiel zajyaga kurwana muri ntuza muri Iraq. Ni kibuga kinini cyane gifite piste souterraine donc piste ica mu butaka ifite ibirometero 15. Bacukuyeyo piste iba hasi ku buryo hacamo utudege dutoya twa reconnaissance, utudege dukora reconnaissance dushobora guca tukava kuri base N tukacomokera kuri base D duciye hasi ikuzimu. Umwo ikuzimu hakaba hariyo nama ahantu ushobora guhisha za misile zikomeye cyane. Usibye ko harangiritse ariko habaye renove, urumva ni kibuga gifite akamaro gakomeye cyane kandi akaba ari hagati ya ni nko muri centre urebye strategique kuko uvuye ikamina ushobora kujya Lubumbashi bikoroheye, uvuye Kamina wajya Mbujima bikoroheye, uvuye Kamina wajya Kindu bikoroheye, uvuye Kamina wajya Bukavu bikoroheye, uvuye Kamina wajya Kalemi muri Tanganyika bikoroheye cyane. Urumva ni point strategique ikomeye ku buryo no mu bihugu by'abaturanyi bira byo muri sud ku buryo ushobora kuhava ukajya Zambia bikoroheye, wajya na Angola bikoroheye, wajya na Tanzania bikoroheye. Ni kibuga kiri très stratégique. Alors kuba nakomeza kwihagararaho nkuko yabikoze abashobora kuba bahungabanya umutekano w'iriya ngoma yafashe koze coup d'état mwara amatora, ni ikibuga bakwifashisha cyane biboroheye kurusha kwifashisha ikibuga cya Kitona kuko Kitona yo iri ku mwisho wa Kongo, yo iri
ni ku mwisho wa Congo mwa biriya pembe rigiye kuri Ocean Atlantique, ni na hafi ya Ocean Atlantique, akaba ari n'inyuma hafi ku birometero nka 5 ni muri Angola, ku birometero tena urebye nko kuri 30 imbere ni Brazzaville, ni hafi, naho Kami nayo iri hagati mu gihugu. Kandi kugira ngo umuntu azakugereho aze kugutera, nakubwiye ko ni inzira ebyiri gusa, ni train nangwa hejuru, naho uciye ku butaka ahantu usora na ahantu hitwa Isonga, hari na mission ikomeye cyane y'abadventiste, nka activiste nyirango yababize umudventiste, hari mission ikomeye cyane haba ivuga butumwa rikomeye ry'abadventiste. Donc nyuma y'icyo kigo hari ikigo cy'abadventiste gihari, hari n'ibitaro bikomeye cyane. Alors Kifwa rero n'umurwanyi kuko yabaye muri commandement yumva gihe kirekire. Iyindi impact ifiteho kwa kira gisirikari cya Congo, urumva ko ingabo za mbere aba alliés bamaze kugenda ba AFDL, ise yabaye chef d'état major wa FRDC, naho waba chef d'état major wa Republican Guard. Niba ngo komanda wese ubungubu uri muri Republican Guard yamuciye mu ntoki, yaba n'umukomandazi wese uri muri FRDC yaciye mu ntoki zase, kuko nibo ba mbere bafonze kira gisirikari abaliye nuva ngo Rwanda na Uganda bamaze gutaha. Rumba bafitemo impact d'une façon d'une autre. Komanda wese uri muri Republican Guard afite beaucoup de respect envers Jean-Claude Kifwa, kuko ari mu basirikari ba mbere baba commanders bafashije kujengira unity ya Republican Guard. Alors indi nkuru ikurikiyeho icyamuteye n'ubwoba nuko aba officier yatangiranye nabo Republican Guard babakatange, bamwe muri bo deja bane Felix amaze kubafunga, uwitwa Colonel Nkuru barafunzwe, uwitwa Colonel Kisu arafunzwe, uwitwa Ilunga, uwitwa Kalenga we yashoboye gucika, ngira ngo ashobore ko ari yagiye mu bihugu by'abaturanyi nangwa akabakishe muri Katanga. Hakaba hari n'abamajoro batatu nabo bicyo gihe bari proche ya Kifwa batangiranye na Republican Guard bamaze kuburirwa irengero. Hari amakuru avuga ko bishobora kuba barabishe nangwa ko bafungiwe Swati Buruo nangwa muri prison ya Angenga iri muri Equateur. Donc hari umwuka mubi ubukomeye cyane hagati ya officier bo muri Republican Guard babakatange na leta ya Tshisekedi. Alors muri cadre noneho tugiye kuvuga nko muri AFC bibafiteho importance ki kira gisirikare muri analyse yacyo au moins 60% kiremwe n'abasirikari bava muri Est no muri Katanga, kuko urebye na kira gisirikare abacyujuje ni ex AFDL ni ex RCD, bon na une partie ex MLC babangala nubwo atari benshi, n'aba ex phase bakira bajoininze na tundi tu groupe duke twaba mayimayi, ariko abo mayimayi nabakabara aba Est. Nuba ngo FRDC ukarikiye neza a 70% ni gisirikare soit ni Grand Kivu, ni Grand Katanga na Grand Oriental, et une partie yabo muri Equateur. Alors mbese muri makeya ni umusaruro wa famille Kifwa. Yes, ni umusaruro wa famille Kifwa na Kabila. Alors none rero niba atangiye kwiyataka kubakatange akabageze no kuri Kifwa, kandi Kifwa tumaze kuvuga ko afite umusaruro ukomeye mwa kira gisirikare, nuba ngo abasirikari bose boherezwaga kurwana à l'est de barwanya M23. Urumva ko imbaraga zabo zizaba zigabanutse, ko benshi baza nabakatange, nabana ba Kindu, nabana ba Kalemi, nabana ba Kisangani so baswahili, kandi Kisangani yarahabaye cyane, umva ahantu yabaye imyaka isaga 10 ari komanda region, afite imbaraga zikomeye cyane. Faiblesse ye afite ninto sinzi, ariko niba yamugiraho impact, kuko yabaye cité muri raporo ya Nations Unies mu bantu bagurishije ibisimba byo mu ishyamba, sinzi ko navuga ngo les animaux protégés. Yabaye cité muri raporo ko hari Kisangani yagiye afata ibisimba byo mu ishyamba biri protégé akabigurisha ku Bashinwa. Iyo raporo irahari kuri Kifwa, ariko kugeza n'ubu ngubu ntabwo iri agafatiwa ama sanction
ariko iyo raporo irahari kandi yabaye publiye muri Conseil de Sécurité. Ariko tugiye hagati mu gisirikari afitemo imbaraga zikomeye cyane, afitemo impact kandi kuri communauté katangese, avuze ngo arabahagurukije barwanye leta ya Tshisekedi, afite abantu benshi bamujya inyuma bitewe n'iyo position yagize comme commandant région wa Kisangani, comme commandant wa zone de défense wa 2e zone de défense, comme commandant wa Republican Guards, comme se yabaye chef d'état-major wa kiriya gisirikari kandi akaba ari mubyara propre wa Joseph. Nuba ngo nyina na se wa Joseph, donc Laurent Désiré Kabila, nyina wa Kifa ni mushiki wa Laurent Désiré Kabila, donc ni famille imwe. Urumva rero kandi hari za substitution ko Felix ashaka no kugira ngo arebe ukuntu yatingiza kwanza Kabila, arebe ko yabashaka ko bamufata bamushira chini ya ulinzi. Urumva rero ntabwo yashoboye kuba yabikora atari yafata Kifwa, atari yafata Tango akirega ko akiri fidele kwa Kabila, atari yafata Mundos, atari yafata General Ntuza Fall, nabari ambabwiye deja amaze gufata Balindoro n'abandi bafungiye mu prison atazwi. Donc iyo nkuru ni y'ukuri, turakomeza tuyikurikirane, ariko ifite impact ikomeye cyane ku butegetsi bwakoze coup d'état électoral. Ukiraho Yes. Ndagira ngo nkubaza kandi kabazo. Uri kugarukamo Mundosi, ariko Mundosi ni umunyakivu. Mundosi ahurira he n'ibi bintu? Mundosi ahurira nabyo kuko ari muri top 10 y'abagenero baregwa ko bakiri fidele kwa Kabila, batigeze bitanga kwa Felix comme babe loyal iwe. Ni ukuvuga ngo hari amaliste y'abagenero banze kwihuza na Gisegeti. Yes. Bigumira kwa Kabila. Yes, babaye muri FARDC ariko ku buryo ntabwo bigeze bafata ubutegetsi bwa Felix babugira ubwabo. None niba atari ibanga wabatubwira? Nabavuze. Watubwiye Mundosi, utubwira Kifwa. Ndabwira na Tango 4. Abo ntibaba baguhagije, ushaka kumenya n'abandi. Katuvuge bamaze kuba cible baremenase. Abo barabaye rwose kuko nibo bari ku rutonde ubu ngubu. Tuvuga yuko Gisegeta ari kubahigisha icumu hasi hejuru. Ari kubahigira hasi no hejuru. Kuko ntabwo ashobora kwenketa Kabila atari yamanza kubanetraliza. Kuvuga ngo mbere yuko ashobora Kabila no kubanza akabaca intege kwanza. Yes, atabaciye intege urumva akoze kuri Kabila ni atarazi ko ataharara kuko baracyakomeye, bafite poste zikomeye. Ko Fara aracyari chef d'état-major wa force terrestre, Tango Foro niwe inspecteur general, Mundosi niwe twayisiwe. Urumva Kifa ni wari ukuriye kira base 21e base aérienne ya Kamina, n'abandi abo bari muri Republican Guard bo yamaze kubafunga. Urumva rero ko hari umwuka mubi, ikintu cyose kiri gutambuka ari kukikanga. None reka ngaruke kuri Kifa muri Kamina, wenda activist turaza gukurikiraho mbere yuko dutanga amajambo ngo abandi babaze. Cyane hariya dufite kiriya kigo kingana kuriya, sibyo? Yes. Piste 12 gishobora guhostinga indege 6, imwe ikazamuka indi kamanuka nta igonganye n'indi. Yes. Hanyuma tukaba tuzi ko ari kinini kandi kugira ngo ushobore kuresista no kuba ufite backup ikomeye. Hariya ko numvishe ko ari hagati, urabona bamugabyeho ibitero byo mu kirere ya resista kangahe ku rwego batamufata. Ari cave ikomeye cyane ashobora kwishamo, kandi iyo cave nubwo wateraho bombe ya B52 idashobora gutobora. Hari ubwisho bukomeye cyane, kandi ifite entrée ebyiri. Navuze ko ari entrée izana train, kandi train wayitangiriye ahitwa Mwitobwe, ni kilometero nagasisiro kariko ya 20 km. Wateze ambusha aho ngaho nta train ishobora kugera ikamina. Noneho wajya na Kamina base ni ya 26 km, na ukahategera aho ngaho nta wundi waza muri icyo kigo. Ifite des entrées gusa, none indi ni entrée niyo hejuru y'indege.
Alors kandi ni mu kibaya abantu bazi nka ikiwanshi Rucuru ni nk'ahariya mbese uva Rucuru ujya Ishasha ni ikibaya ku buryo indege ahantu hose yabituruka ubu yireba ntabwo ari nta misozi iriyo ni ahantu h'ikibaya gusa kandi ni ahantu h'umutete kuko nk'abantu baragira inka hari umutete mwiza cyane watanga amata meza cyane. Alors resistance yaho iroroshye cyane kuko no kumugeraho ntibyoroshye umva ko kuva Lubumbashi kuhagera ni kilometero 600 kandi uciye muri rayi kuhava kugera Kasai ntabwo ari munsi kilometero 300 na yabona ntugende agiye hese mwakabyaranwe ko tumubuze yari naga telefone ubu kamyutinze muranyumva mubanze kandi tukubuze wakabyara uguma ngaho wakabyara ntugende koge mbumva yes nari mvuga ko kumutera umuntu wamutera byoroshye nuzanye n'indege kandi indege kuhirinda biroroshye cyane kuko hari cave mu kinyarwanda bazita ngo iki harya hari indake yes hari ubuvumo bufite ibirometero 15 ikuzimu ku buryo ushobora kubikamo n'indege hacagamo n'indege z'abanyamerika babikagamo za reconnaissance